Belai khna nangkoman kok sai khana na sini takhok James de Burma tai sini BJP ni ngai da Bipin no belai srai ga nangkomani kok sai khana ka bo je development ni gnor khanai nai ji o video no hambai Mokol ni mukti klayu only 1.2 crore budget only je jago TTADC area 70% of geographical area no cover khayo 35% population tini state ni cover khayo je jago 27,000 crore plus budget inko matro 679 crore budget inko aron missing education one of the most important society no judi strong khai tlang ni kai a jaga 1.2 crore khayo divide khai na je 1.2 crore divided by 1633 school bus khai matro 7348 rupees fucking 7,348 teka matro ekta school klayu par year ro bahai ke development nang nai orang bai je jaga o ang sanen musung CAG report tine hijack BJP Supreme Court of Kajjoli tongo pray 215 crore khaye kaisa 1 kilometer lama sanam tini ni Dwarka rogo borok unko thango othoso sini TTADC o area o bus khaibe PWD department ni 3 crore hayo 1 kilometer lama sanam na thangkang kai 1 crore thango budget 4 kilometer se sanaman a rangbai je jago 7132.56 square kilometer tongo a jago development khanya boge 4 crore by bahai ke development khanya sade je jago ni ko state ni je education department pray 1200 crore budget sanction khayu 1200 crore divided by 1.2 crore sini TTADC ni 1200 bosor sungman asine haja state ni ek bosor ni je budget no sing equal khanya boge sing 1200 bosor man asine haja bahai ke ani khatang ni takukte bukuk songni sajla song sajit songni education no kongnai aboni bagai sing tini bubak rani leadership by single point demand khai tongo greater Tripura land